Malo, pasta ia pelita mata me o tata ua ale male. O le fua mawalunga ia mo tala fi avia ima. O le upu le na mai por kalamino farunga. O le whakana liki atu. Na liki atu, ma nga ia le observer, ia ma mai o le au mai fe mo le whaka, o le taimi na pai e le tau tonga o le o iulai. Ele ia se malo taimi na le malo tausi, le ile malo tausi. Lea la ua mai le tupe, pasia kapeneta luas fumatolu wafe, montupu New Zealand. Le ua liule mo tosu fa. O le lato concern nei, fai mai le tatau o na to e back pay ngai back in July last year. Ani le ta faso I fa mafofo. La so fina ngale. Le ale ba ai ata mai fa le malo le o fai la tu fingala. Sauno ia. Tu le pa e tanga I fo iai. Wo mai e alalanga mai. Awa yese si o lato e alalanga mai e a mai le public financial breakdown o taimi fo ina sa we tula e panga e ambulance mai e tula e pa New Zealand. O e na malanga fatasi mai o hotel sa no no foi sa to tongi umale malo. Ai tanga I fo le iai. Ia ta o yele ngana fa faingofie. No nei le taimi le na fai e fatata noanga o si tseni nge New Zealand. Dale te pego le na fai ngā malo. O ia sa mai. Alei, le na mato iei umai o le hotel, le jet over hotel, le mesa fai. Sa wai fai. Ia o le tūranga le nā E le o whapepelo ina le whainga o le ngase le fionga le Mean Star. Ia, tanga iai. Wai, a whai a le whesa, e to tongi lava e whainga malo, ona, o lena o mai e ese e mai ngase. O ta tono fole ngase wa o lena o iai li. Ia, sisi mai li. Le fionga le Mean Star. E le o se tūlanga whapea, na iese se tūlanga whapea la sau, no fo whaise ta o tonga ma mea, e be te I e tau fie fo mai, ia. O le mea langa ta tau na whai. E le I whapea, you know, o le hale mea, o tusa o tupe ia o le alua o ngā mol mamalo le atunu. Wota le lola pola e popote o mai e fesilingia le whainga malanga le fionga le li pale mia. Silingia fo I le tamadi le fionga le Mean Star. Ai whawhewhea lana lato le fesilingia pe fia le cost. Le sa whaalu ar malo I le lato sui. Sa nganga whaa? Ia. Le wafia mawhina to titi ato tau sanga o le I intia. Au le tongia. Tupe o malo. O whape atu la le whainga malo lo tu lai mai. Oi wa tele le tupe le ai. Langa o le tangata mai. E le o se mea tātou te whaia. Tātou te e tupu pea mamai. O le tūlanga le I le malo. E lātou te apa mai a mai le soson le lima la ai. Te no fui ele fu tasi le mea. Te mantu fo te min tau to inasto ino fui ono, whalearu. Ai ala langa foi mai fa me o lema na tau na le totongi o tau na fa mavai le tofi ale lava e no fo ma tofi ma totongi e le malo. E to ai la fui ma ono. Ele umi atu la le taimi o fui ma ono. Pampea I le fai pule leo sa nganga wha. Ai le o la ngono lava se leo o le fionga le li pale mia Mean Star se fu maloloina ma le kapeneta. Ai lo foi la I. Wangu ai foi la saka di el vaenga le HRPP. La mena tau le tu alanga ila. Tau fesilinia. Fia tu pei o la tu tongi. You know, mele le ngai leo criticize ba ai masei. Le tatara noi mei o tara noi tupe mau. Ole me sa e va airi mo fanua I mo me o tupe I langa le fai mei fatanga tango I pepa ma fai le sai vai e ni fa mo mo tu persona mi mare misel. Tu lai pa. E le tau fa mata laina le mata upu. Le nga viral I lungo TV ina sau fo le news a mato New Zealand. I le tau mo fai ato John Campbell la mena iai. Tu lau fa fonga nga samo. Wa toi titi a utia le ao o le fo I fai fasala lau. I le tapuni e tu la e pau. O le fai tutoa
Le na fisilingia. Le fo na o ia John Campbell interview ma le to tele ma malo le tunu mai tua I malai la no fanga ia sa tupu ai le tsunami. I tupe le ni tupe na watua. A le la na manino na wa a mai le tala le tupe. E se le tala le tu sa a tu o se fa le fa ponga fingo fie. Se la los full miliona le unaccountable. Unaccountable. Ona lea. Whaopopo a toa la vale tupe over se lau limas full close to 170 million. A la tala tula epa. Na le tolus full 5 miliona tu. Ai se. Malitama le na pe na ngai mo meu infrastructure. O facility o langa duenga ia. Na infrastructure. Yeah. O infrastructures ia fale te tele ia build. O le sa build I funding ma grants sa au mai. La fela le infrastructure le na ave ia tupe nei. Ia mana tua mai la le taimi o le misela tula epa. Lea I yele tato sao le misela. Le tato humanitarian na. Bo le sa fai. Le sa ave fa momoli sa mo. Sa mato ye sa mo. Pe no fa ku tapo kalami vestan wai. E mau te o atu I le fale mai fai tu malo I le muenga. O inala le sa base yai fo mai mai apani. E na matua ifo fo mai. Ma fata lofa ia matou. O se au nanga mua lea. O atu se sosoani mo I latou. Ai mai tau mai. Le tele le sosoani sa la o atu I fafo. O fea sa ave iai. O le mela le mai tau nei. E popote o mai alalanga mai. E mai tau masei. Faani mai lea mea. O mai mau lea amalea. A le mata nei na wa ai le taimi na mata wo I sa mo. Ia. E makau kia. Ka mai na I Tula epa. Mantua o le tato whainga paanga ma le Samoa Observer at the time. E a mai e la tau le lisi o a inga le tango lima. Le la sa whai le tato humanitarian sosoani whai pusa mea ai malavalava ave a inga nei. Na mata wo ala ma le sui o Observer. Na mata wo I liva mea ai nei. Ina wa uma sa ele whasoana totoe. Mato li lihu lola ia. Sa ili mai le lisi o victims o le misela. Matua ia wa malaia o lato walo I le whamai. Na mato wo ona iai tele e ono e a inga na mato wo iai. A mato atu. Ele io o atu sef sosoani ale malo. O le tala le na mai. Pau le sosoani na o atu. O le Asa Foundation nesa whatautaia e to whai a tele ai ia ma to whilau na si maenga. Na wha maonia na o atu le sosoani e maenga le na Ia ma le sosoani le tātou. Ia ona e na whai lo atu. E le tele tātou tupe. A sa tātou fundraise la wā. O le tupe maua whai e tātou. Le lana tātou e ave pusa mea ai ma malama I a inga ia. E se vaila I. O le mea sina leanga ma le matanga ma whanu. O le tau tala mai o mai lato pokalame I ma fesilingia. Le wha mai mautupe o le malo. Tala noa I tia vea. Mlai valile. Ia se kupe ngadu ngami. Ai le I whai atu se tala ia tia vea. O le o whapea mai wo mai le au whai whaasala lau ia. O le au fo nei, their new kid. This new kid in town. Fe ele I loa ni a foi. Ni sosoani na whai e kanata. Ele I loa ni sosoani na whai ele vai kwando. Ele I loa ni sosoani na whai le fōringa apa whango. O le a le wo mai e lau mai ma whai mi tai mai le ama le a. Pio le na. Pio le mena. Ta ola I tia vea. 4 miliona. Ta o le wafu satitoa. 4 miliona. Ale foi ka upe le miliona mo kupunga su e o la pi. Esa. Io e. Au tia vea o le lua se fulu miliona ngalu le ngalu le airstrip le despite na watu fautuanga o le tūlanga le wa su ai le malama adele le e whaasanga sa o le ala matangi e le ngā whatau di maina ni maadele.
ai na fai lava la merwe la lo tonga baoa la o tonga baoa ai o mai fai la ile wafu le satitoa amata o ia le wafu na le taimi o le tsunami oka tele o masini fa le anga ina lunga le wafu tele o masini sa iai matua i fa le anga ina amantua fai la le wafu le fa pe mai e fiwe eli le papa One, tafe mai mai e fiwe eli ele mafaina mai o mea umane na fai la fai ngā malo le taimi te ina tu la epa. He did it on the opposite o le avatu fautuanga a tangata popoto na wa fa pena o mai fa tangata mai fa fu tam fa e tu i le papa no de same thing e o mato solo ma. Ia, mera le ngai le mai langa ma se mai le tele o ni mau tupe na alu mau ile ma whenga malo tu lepa. Ta tia ia la ngisi mea. Ale ole to tongi o tupe su e o la pi. Kasi le ngā makua mau le kupe sore. Le ngata natu la epa. O le sailinga o la pi. A o to tongi o tangata na loka se ina. Ia wai kukongien malo? To tongien malo. Ioi. Fia la tupe na sa alwa inamia. Se vai la ia. Ai leanga le be ia whafonga mea o tau Samoa. Le iar ko kali le kio ia. Mala tu tau whaaleanga o tam whai mai. Ia mali langa maa. Ia e silienga na matanga. Maua sui tau wāri ta pipi. Lea o ta ua mai o vai mautoru ia o vai o whaau polu. Vai o whaau polu. Chris whaofo. Mawhale alili tasi ta veu asa wili tua tangaloa. O le ti a kono toi ina. Ea, tau mua e sau o e tau whai ase research i nai tangata ia o hawa. O le ta pia fo i e lua sui a le. Sui tau vai e o whatu tō tasi a o i lato umai e o i lalo le fuale. A le HRPP. Le whape i e maso o alo lemi. Ia lenta mo e momo Ia masalo. So alo lemi, so alo pe a lenta mo e parota le sistema wele pe tau whawhawhine pōrena. Le ai o Filemoni tangata na. Filemoni, sa. O e fōu rata tale. Fōu rata. So alo lemi la e alu lalo lea. E ta pipi? Whape o le o sui umai o le lalo le. O le lato pena a o le whape o whatu tōtas. Oi la manis. Ia maleli i leo Chris Whaofo le sau ia vai maunga tolu. Ia pe o sui ana tamo e lalo ale. Tu sa sui e leo whatu tōtas i le lalo le HRPP. O le whape mai. O vai o fua i polu Chris Whaofo. Maso o alo lemi. O i tairora langa sa mai po kalame le lio o le lio soalo, le lio sioeli, o le sui tamo ele na HRPP. Ia, pēna whea, o le sui le tuto o tasi o so o alo lemi. O le nga o wha tuto o tasi. Ia le tūlanga whare apakaka, ia o tamale a tātou. A iwan me ta urwha leanga palota. Ioi. Yo wa so alo e o vai lima le sofa vai lima. Ia. Ai ele mo se tala le sui tātou le mo se sui fala lili ma. O le na whaapea o le na whauru nei le sui o le ainga fast. Ka 2 o'clock. Po ua whaamau nia mai la le whaurunga o tātou sui lea. Oi lea, o nonu lea. Ia. Ia. Ele le a whai o le o nonu le ualu tupai. Pima ne se whai sa ngarwa ngā tātou whasalau anga i le tu maro lea tu sa o sito ina o si tamafu ina rutaru wai. Te lea sui or fast nau ese o no se le fia. La si tala tapu kalame i sui or fast, le la ta pena tatu palota i vai mautou.
On sa ina tu le ba se ba tu la le fe au dia. Ia o te langa na iai tu la e pa a whapea e mo i le tala le wa mai o nei le whauruai ia le awhionga ia nonu mawia. Ia o te tatonu o le nā wa au tasi iai pe a whapea o te langa na iai ia tātou sui umai atunu umamao uma po fea le ke lope o iai sui al fast. Ia avele tātou lango ma tātou whaamua i leo o tō fia. Wa ole mena le whapea mai o nei lai nei le stalai. Oh. Ia, e lo te marparo tō pio mana sa wharile nei tauna o te ua o tae au e whaamuta ai e le stalai no sui. Tae au lasa tofi au tō. Ui ras wharile a. No, o le tofi nei a mātou. Lasa lufu walu. Asa lufu walu le whapea mai ai. E whaamuta ai e le stalai no sui tau wā. Ano winga le tau ana o le kau o mana sui tātou whale alili a. Te tonu a tonu ai e whaato a surprise tātou tae au pe a. Okay. Mana ia. Ia, tau mai i le o toro keisi o to ina i le aso ono o ki topa. Mai mafua te me wham talatala i isi morianga. Pane mea o morianga o kau whaleanga. Mani morianga o kau o le whasoi sai lunga o pente whaila. Wa na wa le ngatolo wa awe le tau sanga. E tau sanga mo se taimi malanga mai ai fafo. Nā la le wata lia le whamasinonga. Ele ngata le nā mawhanua. O le nā o risi vaenga o tue abilea manoa ele i mautu. Su e ngā leo. Pe o se tala maina se tasi o loia le ofisa loi sili. Ele i mautu atu ia su e ngā leo. Mole vaenga muri. Tangi. Ia, tula e pa o nā e whaaleo ai fo ini a tātou tualalo a. A whaaponga mai le fionga le li i pā le mia wa o ia le o no ia i tonu le main style. Ia, o tūlanga le iu. O le mele le tupu nei le tele o whaafitau li te tonu si o tātou atunu. I cases o le whai. O le uma e a whai mai le e tuwa wanoa la vase i toi tu mai se taimi le mautuna whaatūlanga ia tāpenanga tanga luenga o malo. Ele whapena se tasi se tangata e whaia le tute a. A pe o le langona le nae i ele popolenga. I le delay o lato ngā luenga. Wa o le delay le a lato. Le whaelenga delay ia ngā luenga le tanga luenga o whamsinonga. Wa ele whapena na avatu anei sau lo le tali. E alu through le process. Ala se so sila fia le tue a mai o le tatala mai le mano le tue release mai i a travel documentary to ina le. A le whapea mai sa iele tau sanga sa whaulu e lana loia. E iei ni fofuanga whaale a inga po le a lava e malanga mai ai. O lea lai mana o mia ele malanga mai ai. Yeah, which is something that we have to look at it. O fea la asola iai. Ia, o le tūlanga pula le nā aleala mautino ale me na vevesi ai ua laua mai nei. Ua toe release na pepa i tua ia ma meo le bail conditions. Le sa tina wele si vanga whameli loka. Ala lua manino le wa mawai ile awa le paipa. O lunga lea, o le mumusu ina ia i loa le mamalu le tunu. It's going in the history. Whai ofisa le fono, ofisa whamsinonga. That he's been charged. Mana ia si o tatu tari. La sa wa ai le mo le meo le tirtilo ele tau ane wa ai e whamsinonga. O ele fo mai le na issue ina le medical certificate le na whaila na whanui le o.
Tule epa. Ele o po se lilo ya Samoa. Le o po se lilo ya Samoa. O le lo ia le HRPP le Misio Matthew. Le Misio. O le fo mai le HRPP o i fo le ngo take na seri. That's it. Sure. Yeah. O le mo mai ni le tala fa pe e apia ta to ina fa yo singa fe ngai matu nu le fe ta ya. A fa pe nei la sa o le tala le o mai. Ele aru la fa singa aru singa fe ngai. Ma wale tu. Ia ole ma di fu na ia le vanga na ole tulanga ole malanga mai lungo le tupe o tutongi ista mo le talaki esena advisor mo le parmia leo mai te lau luas fruiva afe tol se lau va tol kampea i CEO ai o le tata no le tau o le decision making of le parmia le to sauru o social media ia te aula it seems like fautuanga la ia advisors leo o fai le parmia leo o le fai ina to e orta ai le ese mama nga advisors mga nga CEO o sa o CEO ia na mtanga wenga a o advisors ia o le fea ngai male ta i o le tunu fea ngai male fionga le li pandemia o advisors foi ni e te le foi o la tau tute o lo fai ala tau sa ilinga e sa ili le mea moni ma le amio tonu na ave ele la tau le fautuanga le fionga le li pandemia o lona e se ele fatu tu sa foi la pe fie se to tongi o advisors a fie le to tongi o CEO ya mana te ka mai i le lo mosta te mi tala no ai ile mata upu ile te mai CEO o le tatou le vainga o le mai whafoma whaftawenga ma whaftawenga o tere so le man tala whi awia o leo whai mei o tataun tatua tu e praise ia le tamai o fast fu mo tupu tau sanga o lantau tua a leo te watua le tala malimuangan o le ale me se lau i te whaia e tasi ale me le anga te whaia e nkua o ki uma mea e whaia le logo langa atua sei ka ole me fole le uma tua foi te mile na mai ele na si mai to ia auto le fenga li pare mia ama tu e ko tu la epa le taimi na si mai mai ele fionga le li pare mia le na fai e fontanga ma le foreign minister Isala Elu o le Minister o Foreign Affairs in New Zealand ia whapea fo'i ia le fionga ia o le matotua sinabe matotua le sa onga le swafa matai sinabe ulu matotua tui sinabe tui sinabe ulu matotua ia le fionga ia laksen lena ama ia le la whasea whapea e le tatauna na fonga o pandemia o la ua te tauna o mai ai ngalo ia la ua o la ngā le konsula Samoa o lo i ele sui o le foreign affairs i te tono le official konsula ma le sui whaftawa inga le sai o le mea tonu le ua pe ua pule mai e lalo le fionga le li pandemia le lana whai lava ia no o mawhawhautu lepa o le tatou pokalame la stonai o ina tatou te atua atoa e leo te lenga ana sina tali popu ula va le tūlanga lea ia leo whamawai wasi leo o le whamawai leo o nisi tūlanga e lai mai ai o le a tatou kufola ina uma atoa le mea e la stonai le tatou se tolu a te rola Mari e o le tue sawara si a mai tūlanga le o le ko finga o le konsula. Anyway, ia pien tau tatu fofola a ton mena i le stona. Le sforele ia i mātou. Ia, si mantu atu le inisia u mata o le fue maritoto'o, tuinga, nifo oti,
ta noa ma le iputau ava ua suia ai le fungala au o le te wila. O mesina, o lea ua uma nga celebrate, ua uma na launch ia lea foi, le loko. Ma na ia le loko le ua iai. Le foi la ua mtatu mata uma le launching o le loko. Ia ma na ia le fe au o le fe au fe tau i le lei. Fe tau i le lei ia le tala le fe au. Ma le tapenanga o le vaenga lea. E te sile fia tasile me o lo tinga le vaenga o le swinga o le mele. Tula epa, e loto tinga le swinga, ai mana tua. Awa nei tato fe swinga, pe a fai o ni swinga e tala fia ngai, maua se lumana i le lei. Lewa ta ua sau noanga le sunga le fafia ngai ngai i oe. Mana ia mana tua tu. Mana tua tato tua oi whaavai na tapena e o tato mātua. A le a tato ngā ngai fai, o le toe whaalelei a tivi. Lea la titilo iai. Em fai en tato o fea bea el te wila wha mana ia lea ma lea. O fea sili, e sili te wila, pe sili le tū ma leanga wha Samoa. Ina ia toi whaaleleia, wha mapo e poe. Ia li o la lea a wale lumana i o whanau. Whaftail whai ngā malo lea e rto wha. Lewa i e lole tūlanga lea. O le winga o le fe au, o le message i te tilo vai, toe rekindle me ia toe whaamumu me ia ua whaasoro ina whaletonu. E tanga i tula e polona i se senga. La me la ale whai a i Samoa. A ole nei tau ma whai mātou nei New Zealand. O nei New Zealand ua matua i amana ia le ngana Samoa. Lea la mana ia le mea sina lea a tatou atu nuu le ua whai nei. Ina ia toe whawhangu le anga nuu ma le ngana Samoa. Awane i moua tatou mea sina nei. O leo malosin malo New Zealand. Whai le anga nuu wha Samoa, mese le ngana Samoa, i tonu a onga a mata, i te tonu primary school, wo i kolisi, ale wo le university le ua o inai le ngana Samoa. La whawhiwhela na wheitai ei, o le te wila ia na le mea wha teu. Ai o le mea tā ua le mea le ua whai nei, o le tatou anga nuu. Wha a māpoi, wa mele i, la ua tele, suinga te tele nei. Wa a mata na ofi atu i Samoa tū manga nuu mai whafo. Eisi atu nuu. Ai ia whaftai le mālo le lava tofa. E le whapela tatou mata i suinga nei. Ma tatou nofonofu ai. Le ai. O le anga nuu o tatou. O le tatou atu nuu o Samoa. E le tatau na ofi mai nisi anga nuu. A nisi tū maanga nisi atu nuu. Tatau na wha mapoe. Le lawa iere tūlanga lea. Malo, mana ia. Mai tele ia le vanga iai. Pe o tele am tau pui ta tuepa ia i le astonai. O se sori tu la fono le whaaleanga ina o mea tō tino le malo. Le ana tō mau nei le whana ina o le whana ina o le mtau wila. Fui le lungo le street lights. Le fui lau o tapu e mai ata mata ngā soli le vai. Ese le mata ngā. Aua e ese le mana ia. Le na mata nei ia. La sa fa i mai le fionga le mean star tourisi. Le fionga ia fata Ryan. Mani malo palangi mai fafo. La watu malo loa i fale ia. O le mea e fai e lau tala o te ofo i tula epa. Le no fuanga le wa fale anga mai. E fafsanga i mai fatal malo. O le tā noa. Sa waile le lava. Sa waile e Lisa Hotel. So o le Millennium. I am pretty sure that down na lo atu says ia ale fale taxi le si tu wala le tu le ia fale o fale ngaina le marketi le tu mai le si tu o le malaita alo le malai fatu ale neo atu mo me o tangata le popoi o tangata o la tau la vai lango ina le si vaenga le o atu file le fale ngaina au mea tō tino le whaale leia, ma au le leia ile i luma whaale. Wa ma nei ele tang na le ele malaita alo. Le la wai ma whaale nofu i tangata.
Ale po mala to le fionga le Minster. Ia mani malo mai fafo palangi. La nofo mai ai fale ia. Ale asme a tatu ftango filele ia fa winga mea. O tangata e le lang no ina na malu. Pe o le matu ia mea le mase i maua. O le o tau yele mori maua se tasutina. Na inu pia i tonu se ni talabou mani ri a. Ia o lela furinga me o tangata ia sa whaia whalenga ina o le whale. Ma tangata le ia winga mai ia nga whapea. Le ngata foi lai le a fa fonga mai foi la le fionga le li I pandemia a. O me foi la le tau na mata I tu fai le patrol la leo. Yeah. Tau na mata I tu wai le patrol la leo ina ia tutuli ese awane I fai eni ngā pia wa tulanga la le iai. A patrol leo va ai every hour and again o mai asiasi no whanga ni ina ia awala vane iai ni ia mi matanga ia wani ai mai. Ia, o te lo le ua umatu la o intam tapu na te pena mai ia. Tula epa. Sau whanongolongo se pokalame mai Samoa. O lea na wa whaalawi loa mai ai le sa I o tula epa. O le tua inga mātoi ina whapea. O le whaapolo kiki o le malo se whaapolo kiki a le whaas. Lea na linga malo I le palota ua olua tasi. Pe o le mele le ngā linga whaia inga. Mafua anga wato ia e tula epa le whaas pari. O le malo se whaapolo kiki. O le lato manifesti. Le sa whai aila le roadshow whapea tula epa ia. Ele o ni mea wha Samoa, le anga nu wha Samoa, o whainga ia mai whafo, le wo mai whai ele roadshow. And so what, pe a whapea o ni whainga mai whafo? A lala mena tau o i koe kopi. Le na tau tau ma whai ne le lua o lua lima, tau e whai le roadshow. Lala me tau te whai e pe a whapea e leo o ni tau whainga. A le wa tau o e kopi whainga. Le nuinga le tala a. Le whapea mai e whai, e fifilia la tau. Ua le whainga lenga whai ele fast. Wo e whai le roadshow na ia tau ma whai ina ia whaato sina tangata Samoa e whiwhiria la tau. Lo manino whainga whaamai ale fast. O le whaina tue I o na ia whapea. Na I o ina lava le e tula e pale maua Samoa wa mana o mia se swinga. Ala le swinga le wa whai ele fast swinga fau ia. Na tau te ro wa mana o mia se swinga. Wa mana o mia se swinga tu la I mai se whainga malo e moni le alo lofa ia Samoa. Ala le wa manino I le ala tau pa uai lea. Wa ngalo whala ia tu la epa. E atangia mai. Wa ngalo ia. O pili e tolu. O ina lea na a mata ina li liu tātou tangata Samoa. A tanga I whala ia iai. Ana pili e tolu lena te ene te lon mamalo le tunu. Sa te ena le Samoa Law Society. Yeah. Te ena le te tauna whai pili e tolu a. Ma le tele fo ila o isi ofisa lo ia mai fafo. Sa lato pi iama. Lato te a. A me se fo le ofisa o le asosia lo ia malo o fatasi. Pi tiela le fasma ave ia le lana langa ma fai ai suinga I vaenga sa tanga ia o vaenga I mana o miele suinga e faa wai ia mea o lo tutupu tutono Samoa mole mawina fo ila le pine fa maula le tula epa mole mawina ina wa fa tau tole sunga le o le fionga le li plestene o famasinonga o fanua maswafa le ana fa pe mai o le lati silua olua o ele I ato atoa ona tapena ma whaatala sua ai whapea e inu e lesi le whangpia ai whaasapa sapa le sava vali o isi. Ia, o pine whaamauna o le mea na leina whaia ina a le wangofo matua se anga ele whainga malo. Ia, o la fonga, ia Malaysia tūlanga matuia o ana la fonga langa tongi o la fonga le manuia I ngangana ia tu le pa isusunga fai fe au. Yeah. Le foi la wa no fo matua ia fai mai. O fa taunga o fa no fa le anga nu po le LTRA ele o se mata
e leo se mata upuna le fast, o le mata upuna na la langa e o la pi. A le watua ia se e le whainga malo. Mo oi foila le tūlanga whapea o wha watua inga ia whanua mawhale au alana whanau. A ele o le tūlanga le nā. A ta ngā ila ia ile esenga. Ile tūlanga le tūla ima taimi nei tūla epa. Ile te le o le wha mama a venga le ua whai e le whainga malo le fast ia Samoa atoa. O le ale tali le whawa o malo. O iaiu lailu o lua tasi. Ile taimina ua ova le luas fulmon tuputau sanga o langa nofua inga. Le atato ai tālafu. Tasi point lua biliona tāla. Fast fuluongo pasene le tamau a inga GDP. O le amena iai, e lua afe se lau ono iwa miliona le GDP lai tālafu. A le taimina nei, ua tolu afe 5 se lau walu 5 miliona. Mai lea, el nofua inga le fast. Le lua olua tasi se o man taimina nei. O le tato ai tālafu le taimina 1.2 billion. La le wha inga le wato e neo tato ai tālafu. Ono se lau. Ua ono se lau iwa 10 miliona since June 2026. O le se senga le na. A tato titilo foi la le tato foreign reserve le sa iai. Le foreign reserve le sa iai. I le taimi o lato na le fit se lau tolu 2.7 million. E fia masina na le se 0.7 masina e mawhaina na kawale le tupelea. But currently now, we're 1.66 billion. O lona e se senga, e se fulu iwa 0.5 masina o le foreign reserve le. Toa i te lele e se senga, te lele manuia o le tau mawhainga le tau mwhai e nei le whainga malo. Ale nei lava yo alalanga, le ai tau talanga luenga. Tau talanga luenga le wawhai e le fast. I le tamau a inga o tātou Samoa. Ia, ele tue alo e sese tala wa ka kuo le RTRA 08. Ava sili o ai, tulepa. O ia ma le ADP na latu fufuinga mele e a fuelea. Na foi paualo la wala to tongi e tala o le tula fono lea. Pe a fai ele fai Samoa ko i ka. Ma le mea leo o le a aporto ina na fai e tula pule atu le malo na le 5 sao e o iai ia le filfilinga o sao. A teo whaalongo atu le tali mea tangata. Ngam ko a kensi tangata ilana, toi sui rola ngatong i nani mea na. But Wala le isa o fia sao lawa. E le ai se sana fe au po le malo e a apa i te tono mea sina a inga. O le filifilinga lava na a suli o a inga e le pule me le malo. Ioi, au te leala na tulafon fai e tai 5 ia sao o le ainga. A teo whalongo mai, e le o whaatasi le ia le a foi. A fole na fai e tai 5 sa o mawhaapea mai le si bala lan tulafono. E sa se sao se a inga e no foi fafo. Na luatu tala i se whamasinonga i Samoa. Hello! O nale me la pule mai e pule suli o le ainga. E mone no foi fafo sao. A lo o faile tautua matavela i le atunu. E lafo le tupe i Samoa e whainga anu uma mea uma lo fai. Ai tau malele le tautua. A le lafa me. Ia. Palo fai. La sistem tapuina. O le mta upule la o watua nei tula e pa ta whaasoa iai a. O mta upule nei. O la o le ta ua le swafa. O le mene na tupu ana nafi. E iai se tasi o tamadi. Sa e moia. Te laula whafonga anga Samoa. E mau wale furu a nea tam whai atu. Te tasi o tamali i whapia na loka ina e.
e ni leo i le tā le whā le fiafi. Ai te ale iwa le pōwa fiulo na ainga e tāli ngā mai. Ia sa wala au le ofiso leo ai whapea mai. O la iei tu sai. Ia, o te langa lana iai. O le mea wato le tūlanga le ave whawhautuanga. A whafonga mai ia le sui konsina leo ia whapea foi le fionga le mean star se tanga iangi. Se tanga iane mai loilo le tūlanga le ese le pangatia ma tūlanga foi le iei. Iei popo le ngō o tangata maainga. A whafonga mai Samoa a peo iei nisi o tau Samoa ma e nisi o tau e ieni morianga. Ai a wako o tau tanga ringa leo whailau moli mautus tu sia lau statement. A walava ne I e sainia lau statement ai e te le I whaitawina mua. A whaila e te whaitawina lau statement e te le talia ina mea I watusi wa ese mea I watusi ese mea na e whamalawa tua. E iela wai a te tau e te e nai. Pe whawhewhe mai oe pe a whapea mai ia o le a mōria o le a loka. Wai e iai le alo tu la fono e eila wai a te tau e mawhai ena e wala au wina sau lo ia o ina te whamata la umai. E te le I oe seingi le statement le ngei. Langa lewa ese mea lewa tusi ma le statement. Ese mea na e whamata laina. Ai nā tūranga. O tūranga la le lea matuai. O le tala lea tamari. Ua iai ma le sala ia I te tono lona a fioanga. Ona lena ui leo I le tūleanga I le pule nuu e no this. Ai leo mai loa ele nei tamari. O a mafuanga wala ina mōlia o ia. Nei ropa o a mafuanga wala ina mōlia o ia. A le tūlanga na iai. O le popolenga la. Le sa tamawhai e fosi marosi. Le whaasainia o langa statement. Ai leo se statement ona tustusia. E ese mea na avatu I langa na whaalau I langa statement. Ai a mai ese mea I o tusi mai. Nia pēla tūlanga la nā iai. O le tatalo la iai. E avatu ai whaafautuanga I le mamalo le atunu. Po o ai nisi o iai ni to ai ngā mea whaapene morianga. O atu lau fisa leo. Ia mātai tū. Whaitau le leilau statement. Po o e akui iai o mea ia na e ta ua leo fisa leo. A whai le tau. Ia o le tūlanga na iai. Aua e te sainia rau le statement. Ai whai ei a mai la le kopi o le statement. E te tawhia. Wa o ina lai whaasota I oe lau lo ia. Na avele ia tūlanga rea. E whaisi matu iar mea na watano mai mawhanua. Yeah, I wish that ke loa I tau lea I wish that te loa ia sia patole ola fasili. Leo batu le vanga tustusia. Oin tustusia. E whaasaingi ai ia tau lea. Oilan tusia. Awa whai mai mantua fo ia e alwe whai sau statement lo visau leo. E sa whai mea leo matai baita ia o le aliment tupu ia te tang whamtalatu. Sau le fasili whamtalatu. O lela e te iai la le tamari inia. Le uma whai mai saini. Ai musu la tama e saini. Le se whaitau mua e whaitau atunga. E ese mea iwa tusi mai. Ese mea iwa whamatalatu ia. O lela musu. Musu ai la ia saini. Ai pela o ina la le na tau. Iai loni whitau li le vao ia ma leo. Whapea mai o le a loka. Ia, na whinawa ia loka. Loka. Nala loka o matemne. Nei, whamaila na te tala na pōle te o swutasi, Whaku talo whai. Ia,
Malo le on sai. Ai ta tonua e le lilo mea nei la adia e fo ya. Sure. Ia, tate langa o te lo mautino fo ile ngo tau lele po se mafine po se tau lele. Ale me tasi fale a onga lua mai mo tau. Ia e mautino ia e to read whatever you put down. Whatever you told them, they make sure to read before you sign it. Ma elena o ta watu la e pape na batu. O le wa batu fa fautuanga ile mamalu le atunu. O ai nisi me e iai ni tu langa whaapea. Ia mauti noa. Awa la whailau statement. Ia e whaitau mua e te le sainia. Ia. Pangai foi. Le tele yo le whawhitau ni le na tu lai mai le taimi o le case o le case le sa idinga la mi o tonu ia Sam. Ma le vaenga ia. Na ana whai ia leo ia whamtalanga tusi ma mea tu ia Sam saini. Whaafefe, saini, and all this. Keila tūranga mea. Whaapea e te whai awane I whaapea mai leo saini awa le ai e te whai ai o laua ia te tau le nā. Whaatari se I o whai tau po o sao. You have every right e te whai tau ai po o sao nei mea watusi. Why at the end of the day e fifi e te o e mori ai la o e whaapea ia. Ala e koe te e mai neinga e sainga e io iai. Mea tonu nā le tupu nei. Ia abea le case o Sam, I le tele whawhitau ni sa tūlai mai. Whai ma o inga ia tātou ni tā upu lea. Ia. O sa miungi ia tatu sia ia. Ele o tūranga le leima ia le mea tau corrupt tu tono o tatu watunu. Iyo ai. Ele o tu ititia pi o le faso solo ina nga I lunga ria mo le tulanga whapena ia. Ia, isi tulanga le mai tulai pa. Tele ale tele la to o le to tono mtanga wenga. O le lava ele o fa maoni na fai o la to tute. Ia. Pei foi la le na e fetau noa I le whaka lea. Titilo la ia. O ai e liki mai ele whaka. O ai e liki mai ele whaka. E na o le pale mia, malana au whaingaruenga. A oi le au whaingaruenga. Lei ma se le au whaingaruenga lo mene na o le fionga le li pale mia, ma le CEO. O le la mia. O fiela le liki mai e nei mea. Sorry. Tasi le nā me tauna sa ili le o siwaili angan por kalami. Langa na ia na tiklea mai aila na e luas whaka na lika au tatu o le whaka momua o le whaka I le tūlanga I le ia ale. Ne taupu ia ale. Whailoa tuai le tupe na tariaina na talanoina. Ioi, o talaina o le whakalo na lua. Ia o siri o leo talaki. Ma le tupe leo whawhengaronga. So, ese le kaino e palane ba ai le malo. It's very unsafe mo le tinu wato. Ale mele le toi. Ne yese tanga sen mai e tia o whapea. Mesa yese whatatanoanga se te lero po se whai news mai whafo. Sa whai la whatatanoanga mwhia me. Ale whapea kia me. Ua tele le influence se mala tua inga alfa inga malo. Yes. Oi, leo te baba ia tu na e pe o APC e mai po o stadia e na. Ya na wa abe tua inga no. Ai mai tau mai. O le tele whale tonu ia le tau fofo nei. O aina whaia. Ilana paia inga ele I umana whai. Yeah. Tasi lea me matu ia tau te le tui fio o iai. Ma whanua te le lope whawhena e tango e toi whamatala I au lava upuri mele o lea. O le watu iai le whatuatuanga o le malo Samoa o I o le pāle mi o le atu. Ai koe turn around
toe fesili ia tu le epa mo sosoani. O lona winga o le teimi a toa lena I o ia o le taitai o le fast I le malufo. But behind the scene, o le whaalango-lango I whautuanga atu le epa malato. Lewa lana o te whai atu ia I le mele le pela o le fesili. O ai lana toe reappointinga ia le tōrua o rimoni I to tonua mea. Who did it? Wa le saule li poti. O le saule li poti. O le taimi o fia me, o le whapea mai. O fia me na whai le renewal. A le e unga I whaasaini le PSC. Pisasi. Yo e. A o ai lea na te vai pisasi at a time. Oh my God. O le minsta o pisasi. Mantua te mina o le no fo inga fia me. Le ngela le alo fia me. Ayo. Ia, ai tangoala tam fai connect uma touch o me ia. O le taimi na lua amata na whailoa a inga o fia me ma torua lea. Le minsta o leo taimi na. Ia mana tu whailan tala fui lea na whai tono parimene. E te rua li o mai e pale mene whai ni rua a inga. Ai tango ni te vai whapotiki ra ian mele. There must be a reason why he said it. Why she said it. Ia mantua foi. E lele ia le badi e le fionga le. Al sa whapito. Ia male sa minstao. O leo le taimi le na. Sawa. Iyo e. Lele ia le la badi. Ia. Ia o tūhana I tu le epa. You know, tā lofa. Tā lofa le tātou whainga mālo lo tu lai mai nei. Te leo le nei tau whaaleanga tau whaasese. In such a short period of time. Lele atos tau sanga. Lele atos tau sanga. Tau atoa tau sanga. Ile masina fou. Atoa iai le tau sanga. Talu na tūla I whainga mālo. Ale tala whaatau. Ma le wa aia Samoa I le manuia le waita tono Samoa. Te lele ona e sesenga. Ai tau tanga I whara iai tula epa. E le o malo lo le fionga le li pale mia ma lana ka peneta. Yeah. Le o malo lo. Sa ili le manuia mo Samoa. Sa ili awala e mwhaiena whai sosoani mo le atunuu. Le foi mai tau whapea na alu se singa tele le fionga le lipa le mia ma lana ka peneta I no foanga lo o whapea na whaale tonu ele au nanga whainga malu. E titilo. Ma baba ai o le ase awala whaire, le ase fofo e whai ai, I whawhitau. Ana tatou vai na sava vali whapea tula epa, na savali whapea fia me. Nese mea. Langa leo ta pa I le mele mo whanu. A toe pa ia toe tau ale mawhawhau so se sa mo le mele o le planning o le loka o la auli. I taimi o aso fia. E se le manui o le mea. A taimi na o le wai tu ila both of them. Tu ina manlontua. Mantu. Lewa mai le wala aulia fo le tutu le na watu tutu ila. E mantua mena. Na le na ole. Wala aulia o le afo. Ai tuli le o e loka ia la aulia le. Just before Christmas. A toe wama anu to toa I sa mo le. E maofa lo toa. Iyo e. La tala lai whai tula epa. O te ofo le nei tangata o fia mi. Fia tau sanga o sui pale mia I lalo tula epa. Na au lunga se tofinga pale mia. Ana le sau nei I le sunga lau le mali toa ma le vanga whai le fast. Wa ave I ai le whae a ea. O ia o le tamai tai sa mua. E pangalia.
Oh, she really stabbed him. Yeah. Ilis ka mai kui Oh, yes. Ia le wawai ai. Mon ye o onga le tuino na ia tuina i le fionga le li parimia. Le watula i le fionga le li parimia. Le watula i le tofi. Ai alalanga sa mo fia ono lea. Fa manuyanga wasa saa mai le tunu. Ia la sa o le whaatautonga o le afoi. O le komana. Ia, Yo. sa. Tai, sa. Ken konguanga. Na wala uli o mai la ua. Ai o ai, lena. Le longoa le fionga lau le malito. Alu abetula e pofono to e malawanga. E sem kau kia Yo e. Moi, te upa pele tulu e se ame o tato e va ai le leia ka ku ka milo i mea kau ke koe asi mea langa nei te ua ngalo atu ila mea na fau langa le kau e kua i mei upe mei fau le vaenga le ai no fo le lei mai tilo le atoanga o mea uma e ia sisi o fau o mea a fai o le nei taimi tula epa langa le wa fai ta noanga ma ia tua ia fai ngā malo ia ai ave fa fota noanga o le mesili nana le manai e le ngata ave fa fo ai fa palangi la fa tanoanga tu se lo o atu fa fo atu maleli o Samoa na la lo wingo ia o winga o le tau faleanga le wa ave fa pe ave tua inga ile wa fa nga se le power. That's the word that was used. Fa nga se le power. Alala fa nga le power le sa ia. Na le fa nga le power le. Le power la le no na fa ia le harmony agreement. Wow, no to fa no tu de mena e fa pe ana le ai le mena ai le ko pania e ka sa enga Ia wa le ma wa mai fa pe ana fa pe ala fa tau no una na fai le tangi atu la e pa mai la to ia sa fai. Ia o tu langa na ia e mo dia tu la e pa. Ai ore e le to tu ma tofi. Ia pe na fai atu le mo mau to tele ma pa per vainga fa fai. Le se sina va ai o atu stu singa o le harmony agreement o le pese tu la e pa i le harmony agreement. O le tali fia me e le ai o le deed of settlement. Yeah, only them two knows the truth. Yeah. Yeah, and na le tua si la fia sa o ia me la te whakawale ai nai la tunu. Yeah. I rita tununga mawhanua. E leo atolo malosi.